Now, ar an lína lom tá sulúgam tá Máire Ní hÉadáin chuna satá tú a bhóra. Ionfach. Gar a maithagad. Now, tá isagam gur ban gnóthach tú, bíonn tú ag obair go daon agus ag cruinnithe agus gacrod, but tá tú ag tógáil susa beag ar an domhnach, beag tú mé ar na sléibhe. Bhfuil an ceart gom, cáhfuil si bh dul. So big me ag trú ar shiulóid ar Slí na Brocaí, Tóin le Gaoith, agus Slí Chaoimhín ar an domhnach seo. Oh, okay. Yeah. Na Brocaí. Oh, sin Mhantáin. Yeah. Mhantáin, yeah. Oh, no, yeah, I mean, by an siúl kind of masterhead jacker is soca. No, nuair a deireann tú é sin, cad is bríle masterhead jacker. Tá jacker. Well, master jacker lumsa, Reyno. Okay. Beg sé haar 2 kilometre jeg. Okay. Le drape timple shakehead agus quaida meter. Yeah, so masterhead. Marhe an túlóid. Yeah. Harth Cara Orgala is soca. Yeah, so, but fós, ní bheith si bh grif, bheith si bh tóga. But tá mi just explain if dá méach ein fánar ein dul is féidir lo teacht ar an Siomh Idirlín nach ar na Cnocadóirí. Oh yeah, teacht ar an Siomh Idirlín ar na Cnocadóirí. Yeah, so na sonraí galéir scríocht ann. Agus tásúlagam go méid an aimsir go brá. An gaithú bheith an lífa cosú lása. Bhíní Cnocadóirí galéir agus mátá sim ag aine and ag teacht amach like is cos I'm sure Intakai. I mean, they can all be on Tolin lesh, and I'm sure. I'm sure Gaffy Ragoni and Aaron Reynolds. Well, mar a dirt on Rudge, Neil Allen the Druck, I'm sure, och na Heidi Cartava got. Well, Shimei, I mean, ain't him. I mean, Imorher, Shakas, and I'm sure Toshi Rihovatuk, what he charts. Like Butashi, August, Lloyd, or August, Coast August preach the kind of Buaile, Porsche, Fado, good market. Well, August Capper a new flask, new Rudegan Leb, Lauren. Okay. Kesh Biog, and will she jack of it the Trory though? Will this at Harley and Ain Road new? Well, why should we move? Well, Thursday jacket on tomorrow Thursday like kind of where they can kneel a Jane of a gum. Now it's Feabhra, so Riname Cúpla Rangana so Cnocadóirí, so Riname Cúpla Rangana le Dini Ala in a ball. Freshen to Isagums Mar if you may Jack Buaile le Mountaineering Ireland agus being ruddy or siúl agus is Feabhra Dul on Sieve le Mountaineering Ireland. But freshen been a long road le oil YouTube freshen. So agus on rud this is Jane Tashkaliak, so Riname Tashkaliak an siúlóid. So could you amach the hainer like? Oh no, ni raime amach ma einer so. No, maar niet Captain go sé bunshruck. Yeah, derturation. So na vín amach in sléibhe gus freshen níl tahi gom níl nísmo tahi na olas gom na din garment táimig Jane of an rud sin cosúla dinne this new kind of aimsre. So imma her amach in sléibhe Beir go méid sé kind of bunshruck. Yeah. So tá tú ag fálam sinna tá tú ará. So chéile duine le tahi. Le tahi. Yeah. Anna. So tá siúlóid déintú go tanna féin sin go má. So agla go. Yeah, so rinne méid scéalaach agus tá na leir scola gom. So tá súla gom go bhfuil galore siúlóid dína dé dana go glen ar an siúlóid. Oh yeah, go bra. Agus tá iver go on Wicklow Mountain Rescue just ar agla na hagla. Chucking on helicopter. Yeah. An Ingaron. On Rodella, Buaile sé topic profession is, chain them where or chain amach chain amach na dini mar start me gohfuil olas agus tahi again. I mean Captain go mean sort of éagsúlacht baint leis an líon daoine ag Lochan Park ina siúlóidí bé déananig. Brahan sé ar an siúlóid agus tar an aimsir. Ach tá cur grúpa daoine ann a dhéanamh siúlóidí beag na gach caiiciis ar an bhean le Cnocadóirí. Yeah. Sin de daoine leis an taithí inis. Beg tusa mar sin a gceann cúpla mí eile beg tú. Well, ní mé cócinse. I mean, tháinig mé im bhil den na Cnocadóirí timp kind of fihimíal hin. Oh, come on. Yeah, well, timp fihimíal hin agus I mean ó hin le tá galéir siúlóidí éagsúla
James ag leis na cnocadóirí. So taking two on, yeah. Yeah, agus bhí an tálum an deis na siúlóid all in the dhéanamh leis na cnocadóirí. I mean, when made siúlóid, is sléibhe caf Antaine, it comes on dún, go bra, yeah. Buaile, so like tá an tálum, agus bhí an tálum an deis na siúlóid. Caint time tusaí tú an Downach, Siv an Downach. So tusaid a Hainjag club on rud an céine I gcónaí. So bulamid le chéile gach praicíis kind of cachrú chuna Hainjag. Chun bheith ré ag dóisiú. Sin go ní sé rólua, okay, sin go má. Tá meid daoine ag taiisteán carthg, síos go dtí leara nó alt mar sin. Anha? Okay, well listen, mar go míachchas an caint agus go náirí leat bheith anna spéise gom chuna san airóig. Tásúlagam nach caiigh tú aine. Well, actually, should Edward it's sovereignty, like fresh and Mariana kind of, the Caffrey agus the kind of coat Iskadinas, but Chaoimhín or Tarawali le gachtaine. Sin iver hain anha. Okay, well ganari an tálat. Be mé a caint leat go lua leis le cúnamh dé. Okay, slán mar gurmíle. Slán ish. Well, sin smaoine inis, sin mar ní éan agus tá si ag trorú an Downach, gacólas mar dúirt mé cnocadóirí .ie. Agus sin cisin or ní sé colú sin long grúpi temp bín si ag tosíonn si ag 9 o'clock ar maidin róú domsa. Áchara tar éis ihe déanaach ihe harhan. But beic si go bra sin, má an bhean a bhara go náirí leat mar a dúirt mé.